Banyamulenge, attention ça va? Banyarwanda, attention ça va? Hii vita ilifanya mzuri ikuye, ituoneshe wazi kama Munyamulenge ni Munyarwanda. M23 songa mbere, mukajiunge na makanika, mubakukubite. Le 28 M23 inatoka Mukongo. Musisaulike kama na mwe Banyamulenge mutafuata bandugu yenu. Haiko tena M23 songa mbere, inakuwa sevu Munyamulenge. Na bado mwa munafikiri bazungu abajui. Bazungu banajua kama mwe Banyamulenge ni Banyarwanda mulikimbia Mukongo. Mulikuwa ba refugee munataka kutugeuka. Gisi mulitakaka kufanya mapinduzi Zimbabwe na Malawi na Mozambike. Tunamijua. Danono tutakuwa kwa sumu, tutatuma batu ya Australia bakuwe kwa sumu. Niko na basubiria. Huyu ni mai wa kukomala. Echunju niko nayo, antipoison niko nayo, antibale niko nayo. Munasikia? Biwerewere benye tunatosha mushimo banataka kutuluma. Na bado kungali genocide ya 2026 itengia mu Rwanda. Mutakosa inchi yenye mutakimbia. Sie bakongomani tunaonesha dunia nzima kama mwe Banyarwanda muko batu babaya na Banyamulenge. Le bashenzi. Batu benye banajipanguzaka na mikono Bulaya banajipanguza banatia mu bibambazi. Bakafiri batomba bata. Bababa bakuba beko na bimangozi bya mambolo vile bayakatiwa yando. Tuko na mwe hapa. Hakuna kukimbia. Niko na mifata ku Twitter. Niko na mifata. Mwa mnafikiri jumu na saa mtaniwa mimi nitakimbia, niko na mwe hapa maimbwa. Banyamulenge, attention ça va?